hande hari bawo do dum ko ande yombugol jonnita tubugol murtangol nyawlagol luttira ma yennugol mawbebe ma hirsugol modi mum ma lancugol juudi di hari bawo do dum alana Wamini donko jonnal boni awasudu ko fadi wo yo gerto hebu tunka jora bay ko dongal ne mi ebi ko mi wolata mi ebi ko mi pankata kono emba mi do we mi hande nebata wonta ande mi yi ko be watta hande hari bawo do dum ko ande yombugol jonnita tubugol murtangol nyawlagol luttira ma yennugol mawbebe ma hirsugol modi mum ma lancugol juudi di hari bawo do dum alana. Assalamu alaikum musidɓe wonɓe darde Diama TV mi salmini on goto kala inde mum e yettode mum mi salmini neneraɓe babiraɓe kotiraɓe jajiraɓe mi salmini nene men mawɗo kaw e yaye bappa fof salminama ɗo nawnuɓe ngala jeydinamɓe ore jaam moƴƴere sokaɓe ngala ɓe yaltu hara ɓe wattali ko sokkiɓe kon ɓe alaka golle ɓe yo Allah korɓe koɓe golla marɓe golle ɓen Allah yo waɗuɓe respecta patroji ɗin mbuɗɗin ɓeyde hande kadi en hewtiɗo e mercredi mana alarba 17 août 2022 sinama mercredi 17 sappo e jeɗɗi mois de août 2022 harayɗen ɗo e Diama TV ɗo e cité ensemble Wakam hiɗe marɗo noon invité ɓe molanaɓe hande kañum kadi ɓe andanɗon hoore mum ko première fois maɓɓe argol Diama TV ka sengo men ñamoyɗe mari Amadou Yombo ɓiɗɗo Laguine précisément Telimile ka jungo men nanoyɗe mari ɗo ko Zigboy artiste jo yimowo Kundara on fami ka ko non de jeune on woni Zigboy ɗon andi kamɓe artiste ɓe joni ko ɗum ɓe yaltini si tawi woni ɓe ari bala hiɓe yaltina inde maɓɓe en direct il faut ɓe yaltina non de jeunette pour ko ɓe attirita fans ɓe maɓɓe ɓe haray ko ɗum waɗi so jamiɗi Zigboy ko yimowo love si wiyama love ko giggol ko woni noon ko ani nimmi kon ha jaahi nimmi yimoɓe fof joni ko fi giggol ɓe mari giggol rek te kamɓe ɓe finu ɓe tawi giggol mais kala yaltuɗo ko giggol tum mais probléme ala haray numéro téléphone men on ɗo gandi ko 78 116 82 38 pour après falaɓe participude e nder émission la Guinée ke waɗen ni salminon ɗo Amadou Yombo ka jungo men ñaamo assalamu aleykum. Maaleykum salam. On jarama. No wayi? Ah ça va. No marsude? Yettude Allah. On hewti e jaam on iwi kam on hoore jaam moƴƴere. Alhamdulillah. Ok Amadou Yombo miɗo faala yo représente o annon men ko honto Guinée woni kam on woy présente ɗon ɗon. Ok. Assalamu aleykum siɓɓe lan hiro tout d'abord DJ Bouba en futtuɗo lan ɗo e grande momi tawi ɗo DJ Wuri e Zigboy aray lan hiro fop meccare ay goto aray toujours komi mori ko sogo malal kondo sogalon superficie sogolon malal kondo telimile mi mori ko ɗon immorɗon way hoɗon gon tigui kono inte to janja nam telimile naburure ka dow mais ɓeydi telimile naburure goto gaynayi e kono gay station ɓeyno boddigoy way andi ko noon woniri da ka ok Yombo o nani ko Amadou Yombo ko telimile woni ka maɓɓe e hoɗon gon tigui tigui ko janja
woni ka maɓɓe donc yittoɗen ɗo yeyi Zik Boy assalamu aleykum. Maleykum salam moɗo hey no marsude no marsude seeɗa no yaade seeɗa no yaade seeɗa yettude Allah awa on iwi kamon on ari kamon on accu jang on tawi jang o jammen acci jammen tawi kadi ok Zik Boy mi faala ya présente ko hombo woni Zik Boy ko honto woni kamon jama on faama. Zik Boy so wiyama Zik Boy anduɓe Zik Boy ɓen ko Zik Boy Kundara jibinande Kundara ara miɗen salmina kadi ɓe Kundara miɗen salmina kadi wonɓe men darde wonɓe men jentade miɗen salmina kadi fansiji amen. d' accord Zik Boy ko honto e Kundara woni kamon tigi wona Kundara tigi jamatu ko uddu baro jamatu ko uddu baro yes kono ko hoɗo ngo wiyete noon walla ko hoɗo amen ngo wiyete jamatul uddu baro jamatu rek min tun takki jamatu ko uddu baro mais jamatu ɗum ko haala ko arab walla jamatu ko pular jama quoi ça veut dire ko jama wi ɗon hoɗo ngon jamatu ok merci beaucoup Zik Boy haray o nani ko neɗɗo on komo Kundara mais ka maɓɓe kaka wiyete jamatu ko jeune jo yimo kadi talenteuse jo konto joɗɗa ɗo e Sénégal nde Sénégal ola jooɗi e nder Ziguinchor yes ton ɗa yima toon walla a golla tun ni simple wonɗa wadde toon miɗo yima miɗo golla miɗo golla an ko amora asora heɓora ka naata ha heɓa ko sora ka ok ko noon tigi woni yiltoɗen e Amadou Yombo arten e Zik Boy yombata Amadou Yombo wiɗa ko janja woni ka moon telimide fopp no andi ka wiyete telimide ɗon haray ko mankata ko fof andugol ka wiyete janjan ɗon mais telimide fopp no andi ɗon Amadou simen landike ko honɗum woni golle ma e Dakar min golle an e Dakar ko chef de sécurité gardiennage ko ɗum ɗomi woni e gollude chef de sécurité gardiennage on ko société walla ko société dal société Allah okkorimi ɓatto micro ko société Allah okkorimi ok société no mari inde walla ni ko provisoirement taw wonɗon taw ɗon darde no waɗi ɗon inde nde très bien bon e nder sécurité ko watton kon ɗon mari piiji ɗanana hoore mon ko jogotoɗon yo Allah andu pour Allah dandu so tawi woni yette so ɓen ari falama wadde goɗɗum ko wallitorton way min jogui par ce que ɗa andi windiɗo sécurité ko jogoto piiji bus wano pompe à gaz wano jazz e goɗɗum go kadi nder toon ay ka e sefle ay ɗum ɗon piiji fof par ce que ɓay inde nden sino waɗama ɗa wawi on tumati demandade wawɓe tirde fiyara ɓe jogo arme ok misikka noon suusɗo reedo ha ƴetti woni gardiennage jala mo jogo sifflet par ce que sifflet ko misikka ɗum ko si wuttama toon haara ko faabelam bien sûr mais hay daratoɓe ko paale ɓen hay kamɓe ɓe jogui sifflet on ko way ok joni mari seede ok Amadou Yombo e nder sécurité ko watton ko mi faala yewtan moƴƴereji ko woni mum kon taw avant eɗen arde piihoy jafe hoy ko honɗum heɓoton e nder mum non ɗandi wono affaire gardiennage mo be koko Allah windi ɗum ɗon ñamata par ce que min déjà premier har mi asay mi tappa bâtiment mais toujours danka go mawɓe ɓe bona toujours koko mawɓe kala dankiɗo famille mum on troto kadi jama wonɓe lan heɗade ɓe la weltani tout le monde dar micro a weltani tout le monde mais ca hay goto guiɗo an dar micro dar caméra guiɗo an e gagnant lan hiɗi ayi o weltantoɓe tum heddimɓe nene baba e siɓɓe kaɓe accito d'accord siɗɗo ma no wawi wadde o bugor mo yeeso ok toujours ka bugor mo derrière ayi ko noon yaari ha on tigui andi pallade ndi noti dal ko ndi noti ɗon ndi faala ƴawde donc sibi nani haalama kanko barki mawɓen waɗi ha accitoɗa tappa asa wonɗa joni e jooɗo daara ha aɗa ɓi équipe kadi jooɗoɓe daara wonɗa chef maɓɓe ka par ce que ko ɗon haala kan ardi way bien sûr ko noon tigui woniri voilà joni noon jafe o probléme o heɓay ko toon sew sewanoyi quant à chef de équipe e kan hakkude makko e employé makko ɓen e hakkude makko kanko chef de équipe on e propriétaire ɓe ananda hoore ma kamɓe jeeyi cuuɗi gonaɗe gardeɗe ɗen way kon ɗum andi déjà gardiennage ko rissi ngalayno nder ngalayno yaas ay ka a wonda hiida e moƴƴuɓe hiida e bomɓe par ce que si bonnama woɓɓe yoɓine
woɓɓe naɓe ko kaso ay ka woɓɓe moƴƴuɓe ɓen ina yoɓi par détail ay ka woɓɓe kadi siɓɓe ma ɓen iwtira ley ay ka mais toujours a dutay tun an moƴƴere hakkunde mon Allah laɓɓinay donc sikki tun noon si goɗɗo waɗama sécurité ara o dowa ka bonnede ka non woora par ce que andi déjà ay ko paale ko ɓe sansodir quoi ka koy mais onon sécurité mon on no mi faala wiide par ce que mi yeeɗo yimɓe buy fulɓe fuuta gardoɓe tawa une seule personne o garday jemma on fof janngo kadi goɗɗo goo ara garda to woodi woɓɓe kadi jemma ñalorma kamɓe tun garda est ce que onon groupe mon on ko noon gardi toon walla on waɗa 2 personnes par nuit 2 personnes par jour non ɗin wonno mi gollirta noon ko jemma o rek sa ƴetti jemma ñalorma andu ko ñakkude moyen par ce que normalement sa ƴetti andi wono sancieji ɗin ko sancieji si galleji ɗin pari ɗon asiri gardugol ngo woni normal no wawi jongalle o lando sa ƴetta jemma ñalolma ou bien sa ƴetta jemma tum aray ɗon kadi min woda solution no min ƴettiri dal voilà mais joni onon kanta chef de équipe onon siɗo jeddo joni équipe mon gardoɓe santhi goto exemple wono jemma ko kanko tu wonta walla haray mo mari ko yo gardo par exemple 18h ha e 0h walla ha 1h du matin goɗɗo kadi ara ƴetta ɗon 1h du matin à 7h du matin donc sur 24 heures ha weta ko ha weta mais est ce que goɗɗo no wawi ƴedde à 18h à 6h du matin haɗa mo jooɗi mo darde jamma sikki tun goɗɗo konki darem 5 hen to mo allo allo oui salamu aleykum aleykum salam DJ Bouba badiane on no waɗi kene ko mettuma ko min station o mbodi ndi ari toon ko mbaya wolala ɗo noddude ina ko no way to jante yettude Allah no marsude alhamdulillah bisimilla mbiɗa andi kaka débat fa la participé ka non noddu tun waytata ko par ce que ɓe wuttuɗa ɗon ko mawɓe kelluɓe wono mi almadi parce que min tawayɓe ɗon ka wonɓe ka sunture amen nam komin yata min payto ɗon min fotta toujours hande komi fottite kadi ko esraɓe en kadi ka non ɓeɗo ala feccitere feere il faut ila ko kelɗuɓe kadi ko esraɓe amen encourage ɗo non ɓeɗo moom il faut illaɓe kelɗi kono noon kay komi okkiɓe koy ko an okkiɓe mais no wawa wontide o gokkuɗaɓe konko koɓe duwa hendade ka oɓe okkiɓe dey d' accord no wayi kon no fewni toon alhamdulillah no programme ji ɗin no yaade seeɗa jantu men doguɗo nani mi andi ko saati ko way ko noon Allah yo Allah wallu en feƴƴe jam moƴƴere allahuma amin min tori noon fof balla non inchallah ça va aller inchallah moƴƴay so Allah jaɓi nan aɗa ɓoltanen ko no invité no donc merci beaucoup mawɓe yombo awa inchallah ok jarama voilà wonno Amadou Badiane wonno ko noon ɗo weltani Esra e makko par ce que mo okkiɓe o inni kadi kaɓe payto toon ɓe yaaɓe taɗo mawɓe ka tere nandi ɗon kadi mawɓe weltantoɓe kañum kadi ɓayno okka koɓe okka kono moƴƴi donc kanko ɗo welti tawi il faut noddaɓe donc a weltanama an kadi yo Allah moƴƴin haajuji ɗin fof voilà so en wi ɗon wiɗen sécurité on goto on o waɗay 8h à 6h walla ko 8h à 7h 8h 7h ou bien 8h à 8h parce que normalement maçon ɓe si ari à 8h ɗa wawi yaade hoccoya goɗɗum ngo kadi mais est ce que goɗɗo no wawi wonde di 20h ha 8h du matin o immo kadi o yaha o gollo e hara o ɗanaki kikiɗe kadi o wata ɗo waɗa ɗum pendant une semaine ha 1 mois hara o ɗanaki jamma DJ Bouba a yadna ɗo ko wallidira ouais sa naɓi sécurité a hoolike mo a surveille wano joni yimɓe bombe ɓe ko 3h 4h 5h immoto sa wowti affaire on sécurité a wawai andude no gérira golle maɗen donc nomi falanede noon onon accuɓe garduɓe ɓen no woodi heure ji ɗanɗa hoore ma waɗa e ronde quoi alon daron si ɓe ɗanike walla si goɗɗum bonali walla na ɗon woliɗa way andi no woodi woɓɓe ɗa wawi ɓe hoolade ƴetta million ji yimɓe accidaɓe donc ɗo yon hoolodiru il faut
ara waɗaɓe rondu ko donc haray argo mo waɗgo rondu go wona rondu fiya bonnoɓe aroɓen tun kay ko hoddaɓe ɓen kadi e hoore mum ko dartagol ɓe ka dartagol tawɗa gollude normal e sa ɗaani joni noon sa tawi mo ɗaani noon ko woni réaction mon so tawi on tigi no ɗaani il faut ɗo koye laaɓu wanden kon noon parce que affaire sécurité ni joni sa par exemple min hande lan faala ya ƴettam mi garda sa ari a ƴetti lan a yoɓi lan par ce que koye discutuno ha feppen e prix joni noon a hollan ka mi garta ɗon a yahoyi certain heure a tawi lan ɗaani joni simi ɗaani ke si a aroyi réaction ma on ko a accitay lan walla ko a ɗoyta joddiyani ɗin walla ko honɗum woni conséquence on yeeso après andi ɗum no wayi so ari on tigi yatay mo ɗaani wona joni par exemple simo ɗaani a ƴetta e portable makko walla bagage makko accamo ɗo yaha bimbi sa ari o landikema so landaki andi on ɗon faalaka golle par ce que toujours si bagage ma a gardinejo bagage ma wujjama ɗum da hatta ya ka ka oui voilà ok donc si tawi noon o landi kama bagage on gaynima ko min ƴetti haray ko honɗum hikkotoɗon hakkude mum donc ko hikkotoɗon par ce que ɓay haray mo wele ko siɗɗo ma awawi mo wajade toujours ɓaynande wotere daara kadi ha timma laabi nayyi laabi joyyi donc si ɗum timmi ɗawawi mo libride adda goɗɗo no woodi bus haray no faala dal ɗawawi mo libride ɗo yo wadde ma e weldima ɗawawi mo libride adda goɗɗo go d' accord mais est ce que joddi mabɓe ɗin cikkuɗon ko yoɓotoɓe ko no wawi ɓe yonde tawata ɓe walto ɓe ɗano ñalorma hara ɓe wawa ɗaɓɓoyde goɗɗum go ko ɗum siminuma hay mo innima ko jemma ñalorma il faut ɗaɓɓoya nokku hay sa yoɓe 200 000 walla 300 000 a joom famille a wawata joɗanade ɗin ha lewru maya so jonna dépense welɗo ko galle ma ka ok ko noon tigi woni ri ko Amadou Yombo telemile na ɓurre kanko woni en yewdi on andi ko affaire sécurité watta mais ni no woli noon hari o tappa o asa mais Allah waɗi joni ko société o makko o uditi imo ɗaɓɓude sukaɓe o golda e maɓɓe ɓe heɓa o heɓa hara tampere ala ko noon ko holli ɗo ko e nder garde gongol na kamɓe joƴƴinaɓe ɓen ka place to woni garde kanko e hoore makko o waɗa e ronde jemma andugol kamɓe kadi ko honno ɓe woni e surveillde bagage o wala no woni wi ok so ñewi ɗo yayen e Zig Boy mi faala ande an sa muynu musique walla an a abbitu musique a taw no welma ƴetɗa so tawi woni a muynu musique o siko côté yumma ma ƴettoɗa gimol walla sikoye côté bawi ma ƴettoɗa gimol non musique o mi muyna musique o mi hiɗu musique o musique on giba law mi yiɗi musique on wela e noolan kadi ɗum waɗi hannde mi jokki ha hannde komi fewndi ɗo d' accord ok mi sikki tun goɗɗo konki ndaren sen heɓay mum allo assalamu aleykum waaleykum salam waaleykum salam jarama Djidje Bouba oui ko homɓe ko honto noɗo toon non na goɗɗo ko kalama ko Mamadou Winda Diabo telemile way mon parrain anniversaire ango waɗama date ko teddugal ma parrain ango ay min hiwrike on toon fuu guiɗo jamma way miɗo welti miɗo jenti on way on min weltani ko min weltori on min tori on duwa min ɓeydani on minen kadi duwa sengo ga donc ara min hewti Dakar bientôt e ɗe balɗe ɗo si Allah jaɓi wallahi Allah si tawi Allah hulan ɗo muuyi saabu annabijo meɗen habbiri on muññedi e newede yo Allah fokkinte on e jang hewtina on hoore jam moƴƴere kadi inchallah haray min darde ga Diama TV no laaɓi no laaɓa billahi no foti ha merci beaucoup mi weltike boy karama ko Mamadou Winda Diabo Allah waray tan go ok mi salmini sonnaɓe am ɓen ɗon e fayɓe am ɓen perto ɗo jango lewleji en haaɓi min karma koɗo jahni nan ɗo en haaɓi fila salmini sonnaɓe am ɓen tuge fayɓe am ɓen ok wonno karma ko Mamadou Winda Diabo e on salminama kala ko wonɗon kadi ɓe inni e France ɓe maɓɓe e client ɓe maɓɓe Dakar bientôt haray ɓe hewte Dakar mi anni on kadi de retour karma ko Mamadou Winda Diabo ko kamɓe woni parrain anniversaire la Guinée ke Djidje Bouba inchallah en arto e kadi publicité ji ɗi nden si feƴƴi ɗo donc honno wiyete Zig Boy wiɗa musique on a muyna ɗum côté yumma e côté bawi ma musique on weele ko honno waɗi ha musique welma ha foɗiɗa yumugol musique non musique famille am fof mi tawani yumo o joni noon ko honno waɗi han ɗum welma ha tawi il faut ima
no andi hunde si welima ari e ma ko ma hiɗa mi honno ardi tawti min kadi mi hiɗi ko noon ardi an mi hiɗi mi jokki non mais eɗa andi e argol ma yiɗangol jokka c'est bon mais ko honno arde ma ko artiste jo hombo yiɗa no yima welma tawɗa il faut an kadi yima walla ko musique hombo heɗiɗa weluma ha tawɗa il faut wawa wadde musique non musique en Guinée ɓe fop no welami kono ko musique en jo goto wonno ko formunola wonno mo mi hiɗi kadi woni MC Kundara ko kanko formilan ko sabu ɗum depuis ɓooy mi hiɗi musique Allah ukkidiri men mi continue musique ko mi haalani mo expliquani mo programme ji andi fof ɗi mi hiɗiri musique o wilan ala probléme si Allah hoddiri yahay par ce que hande ko hiɗuɗa hunde o si Allah hoddiri a wawi hiɗude hunde hara Allah hoddirani o akkama ka hakkille ma miijanoki ko noon woniri woni mi hiɗi noon o wollilan lawol musique dal o wollilan lawol musique ha mi fuɗɗi famude ko hani taw komi famani komi fuɗɗoto woni famude mais c'est vrai ko gonga donc joni noon musique on ko wiɗa ko musique love watta giggol quoi ko musique giggol mo watta mais honɗum waɗiɗa waɗa musique giggol honɗum waɗi ko wange jiyoma matɗa andirde on heɓidi probléme walla ko gore ma heɓide jomum on probléme ko honɗum waɗi giggol musique arde ma non andi love on love on kadi giba law love wonnola welunola par ce que ko wonnoɗolan formude on ko rap mi waɗi rap seeɗa kono depuis ɓooyi ko love o wonno ko ɓernde on tigon après on tigon waylitoyi artoyi ko love ko ɗum noon mi haalde joni love on ɓay woni ka ɓernde ma ko saabu jiyoma mo weldunoɗa ko wonɗa paykum waɗi pusma ya yimamo pour o wawama yidde walla ko gorejo ma en tout cas ɗon wodi histoire ko waɗi ha natɗa e yimugo love non hay goto pusallan hay goto mi waddidani histoire mum nde wima wiide sa yiɗi musique hakkille ma wooday ko jenni an kadi hakkille ma yeru ko jenni ko an kadi a wawi formude ɗum wona ko jenna yimɓe eyyi ko ɗum woni musique kan o ok merci ko Zigboy wonɗen e heɗade dara ɗo on nanni komin yewti ko ɗon jentike mo moƴƴa Zigboy a heeɓi album jelu walla a heɓa album ko single ji heɓuɗa no fenɗo elan e album a meeɗal taw yaltinde album hay goto no mi yaltini album goto album on honno wiyete album o ko love kadi mi yaltinimo love mais titre album on ko love windi walla no woodi waɗi titre min nanma son jiɗinde album on hoore mum honɗum woni titre mum album on ko giggol giggol woni album on quoi ok ko sonji jelu woni e nder album on 12 son woni e album on 12 son woni album on musique ji sappo e ɗiɗi musique sappo e ɗiɗi woni album vraiment ɗum fof ko an windi répéti naati e studio moƴƴini walla ɗa mari windanoɓe ma soñji ma feƴƴani komi wima ko hunde mom sa hiɗinde a amantande ça veut dire a winday quoi zotoma mi ƴettanay kadi tangan o joni love giggol ko yimata kon est ce que e nder giggol ngol no woodi histoire ji ɗi yimata nder ton par exemple welduɓe ko waddi ɓe haaɓi walla haɓunoɓe ko ɗum waddi ha ɓe moƴƴintini e nder par ce que andi love no waɗi histoire quoi no mari histoire ko no mari histoire voilà iɗa mari ɗi soñji nder ton walla wawi ɗiɗon fop no nder ton ɗiɗon fop no nder ton donc ɗa jogui clip ji quoi Allah ko hoddiri kon clip goto woni komi joguiti clip goto e nder album on ko ɗon mi profite clip goto clip goto yalti ok musidɓe wonɓe darde Diama TV enen Djidji Bouba Amadou Yombo Zigboy ko watten e yaaha e daren clip Zigboy daren ko honɗum o yimi ɗon arten noon numéro téléphone on ko 78 116 82 38 Djidji Maynka clip Zigboy daren mo anden ko honɗum o wi mi wala toni ɗanotako jammo fon mi ɗo mijo kikka taw ko giɗo an oya Rastafari Zigboy jejumo jeju giɗo ma on jejumo ko satti bili boy mi tawullimo sida hiidimo jeju giɗo ma on jejumo giggol ko yiyatarumimi ko ɓernde daki jalbire si leru jalbire si nange yalti ɓannumo jalbire si leru jalbire si nange yalti giɗo nakko piyete siɗa hiɗi giɗo ma on ɓannu
duma mola walu fale ma on antunge mako gida yondo fima on kodo me ola inde yeah jiwa la hila wala inde ma yonde hidete rebi wolude gida yondo na meti hebude wa mara duda batola me maule batola mi jeje jio pullo maybe ndaru de jibe bendo heavy kono mi yani wa mada ngari kinge mada jikunge mada puru wadi simini hila feti fi mada wali tela babi tela gido yondo fi mawara. Purchase your tracks today. Jeju gida ma on jeju mo kusati bili boy mita wule mo sida hidi mo jeju gida ma on jeju mo giggle kwaya taru mimi ko bernde daki jalbi resi leru jalbi resi nage yati banno mo I love you baby I need you baby ya nika sama kholfi baby bugo manga sorry ma yo ya nika sama setu baby I love you baby hey yo fima onko do musa dekale sambu jasi yalla monyu bole nalu be konton yurobu kolude afele jeju gida ma on jeju mo kusati bili boy mita wule mo sida hidi mo jeju gida ma on jeju mo giggle kwaya taru mimi ko bernde daki jalbi resi leru jalbi resi nage yati banno mo. Voilà, wonno Zig Boy jejumo ko satto wata wullimo. Zig Boy? Yes. O sondo no wa nimmi ko yimanda mo, ça veut dire ko yimbe dido hebdube problème mi anda sa assistu problème mabbe on walla toujours ko an e velo ma on habidi parce que son ngo landi ko tem ko yimuda ko dum do min jonni lan soit 10 ans an da marno gorejo kanko e weldima ko be habi o liye himo sonka walla himo piya walla mo gedda yedda mo yo jeju gido makko on ko satti bili o taw ngermo walla hara ko an hoore ma bon an welo ma on hebdo problème donc winda hollamo gido ko doa jeje de jeji tawo mo inton ko dum do woni de yeah donc kadi wana action ko message mi lance parce que hande sa hidi goddo kan uditi hunduko ma wi no hidimo ko non duwada ma wadde wana kaya danko mo ko satti bili fo wata wullimo soni da hidimo ay ka si hidibe hididirbe si wondi ko be wondu kadi be burta wondude be labondira ko don woni fo. D'accord. Msikitu godo ko ki ndare sen jetta mo fejje. Allô? 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 Allô oui. On jarama? Oui, nouvelle de. Ko jantu ko homboy ko onto nodo ton. Ko FC ni Kundara Bajar. FC ni Kundara Bajar. Ok, no way ko nu fendi onto noddo do dum. E jodi do Medina Rue 9 Anga Blaise Diagne. Medina Rue 9 Anga Blaise Diagne. Wala do jenti do siddo mo ngon ka. No jenti siddo men ngon. Yeah, ko pural haral da mo pularo jabima. Awa gasi de jenti do nena goto men parce que min ko mi mena wonde ko warsi minni do jenti siddo mo ngon. D'accord, de jenti siddo men ngon. Ayo, voilà. Ok, ko on wi don émission ngon. No, émission ngon ko me wata wi de me wi mo ta félicitation me jonna mo kadi encourager ha. Ah, mi ngon jonta la encourager holdu be o mo on. No, kono non me buri jonde encourager di kanko taw déjà. Ok, félicitation mi weltani ki on way. Allez-y. Aray ko me wata kadi beytude don. Naam. Musique on mom c'est a fudike.
wanaya yinkuto naya wad mana mema itta si a waɗi mema itta ko ɗum kadi a wiye ko mema itta waɗɗa wallahi vraiment min to no waɗi instrumental no waɗi kadi vrai merci beaucoup mais ara toujours o woodi ko manki mais ore ko manki kon kadi o rectifié to ndara anda way kadi woodi ko manki voilà joni eɗa andi korisede moƴƴa ko ronkide korisede boni kay voilà joni ko honɗuga yiiɗa e manquant seeɗa e par rapport ko waɗi kon ko onu yimiɗon nde ko manki kon DJ on posino wonane question ko honɗum e loof ko entre makko e goɗɗo goo walla woni ɗum ɗon ko ɗum woni manam répondage way ɓawi o tagui vidéo o woni ha vidéo on gasi kadi DJ on e hoore mum inni min ko wini ɗo ko noye waɗi ko probléme hakkude makko e mo wonduno on waɗi ha fiyaɗi o waɗi o vidéo ɗo yaltini musique o walla an ko soit ɓorejo makko e goɗɗo ko waddi probléme ko tawno ɗum ɗo fof ko ma wadda o musique ɗo fii ɓe ɓuri holtude encourage ɓe haranayi ɓe seeɗi quoi ka min huude d'accord hara toujours on tigi nodduno hiwragol on fof merci beaucoup hara miɗo yafini e moon kadi so tawi woni aussi woodi ko touchon e moon non 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 iɗa andi ɗo e ko émission la Guinée ke ko wolte ɗo kon hay goto tousa goɗɗo par ce que so tawi woni a wowlali on tigui anta ko honɗum woni erreur goɗɗo ko so corrisama wanda ko honɗum o duwa wadde a faami ka fami voilà ko waɗɗa ɗo kono moƴƴi ha probléme ngala ko noon tigui guerte goɗɗo si waɗi erreur koya yewtomo so tawi woni ko marɗo hakkille o anda e oɗo ko yiɗɗolan corrige pour no erreur a gon ewra gonga mon kay way ɗum ɗo ngala probléme nani ara miɗo nandi DJ jon ɗon ko honno DJ jo wiyete aussi par ce que andinayi nan to inde DJ ara anda kadi inde makko DJ jon DJ jon ko DJ Bouba wiyete ouais DJ Bouba ouais jam sa ok pas de problème donc hara mi hiwrino miɗo félicité on fo mon DJ artiste fof miɗo félicité hara toujours mi hiwrino merci beaucoup jarama merci a jarama weltanama nani ok merci beaucoup voilà ko noon tigui woniri en salminimo ko jeune jonene goto men mo Koundara joɗiɗo Médina Rue 9 angal Blaise Diagne ka damal stade Iba Mar Diop donc mo weltana Zig Boy anani nena goto men on ko woli kon par rapport e question ji ɗin ko waɗɗen kon mais c'est vrai goɗɗo wata timminde piiji ɗin fo a faami ko guerɗa goɗɗum go il faut waɗa échoué e mum a faami donc mais songo normalement titre makko on ko e ko yimuɗa kon no duwano heɓde histoire mananɗa hoorema ko ɗo waɗɗa tenku waɗi si waɗɗa songo par ce que ɗa andi titre son c'est bon ko yimuɗa kon c'est bon mais so tawi woni hina erreur yiiɗa donc pour yo mijoto winda no wadde goy mais ko ɓuri fodde kon ko wiigol min de mino jije Bouba no haɓida e kaarijo ko ɗum mettilan ha tawmi mi wawata mo arde yeto mo direct kanko e waɗini mais si mi waɗino o message ɗo so heɗike o ande noon donc deññande voilà ko waɗi ko moƴƴa a faami ka donc sen iwi ɗon haray ko oɗo woni clip mo waɗɗa e album ma o bon fewɗo ni ko préparation deuxième album wonɗa walla ni taw ko ɗumaji tu wonɗa moƴƴde to single moƴƴa wonɗa moƴƴinde tega fenɗo kadi lange deuxième album so yi nane mouradu ndum ɓooyi harin lan koye nder studio lange deuxième album Stella Jabi hani ɓe heeɓi ɗo hunde no jokkuɗa sa heɓani ballo eɗa hiɗi a tawa ko ma waɗa seeɗa seeɗa d'accord joni deuxième album wonɗa moƴƴinde on a heeɓi soñji jelu moƴƴinadi walla honno fewdoɗa wawa deuxième album o no yaade mais mi andi no yaade ko heeɓi no 3 song 4e song on woni ko yalti hande d'accord oɗo album kadi ko soñji jelu miijiɗa wadde e nder album ma oɗo kadi oɗo album la miiji waɗugol e makko 10 a ɗuyti quoi to ko 12 wonno joni a ɗuyti wona 2 heddo 10 yes ok ni hiɗa mari ménagère walla ala ménagère fenɗo gonga wi haalan ménagère jo an on ko grand jo an
tawti kadi moyen on ala kono mo wakili non manager doit ka hebde moyen yeah manager doit ka hebde moyen way ko non ko na honno minuma moyen ala kono mo wakili ko yori jandal non mais il andi on mi fala wide si minima moyen manager ju doit ka hebde moyen yeah manager misiki ko neddo wala do ma ar way wado ma conseil wala ba conseil yiltama e bondi naba ma e moƴƴi est ce que a fami sa golli golle moƴƴe o yeytanama golle den pour ya wa hebde public on heba résultat moƴƴo misiko ɗum woni manager ka non kanta moyen makko ɗum non ko si tawi kanko mo yiɗi so wala investir ma parce que ɗum ɗon so investir haray na il n'est pas manager haray donc ko producteur jo ouais est ce que a fami joni manager jo e producteur jo ça fait deux manager o mom ko conseil o jonnay ma way kan o conseil mo conseil rek o manamma ta wat ɗum ɗo moƴƴa e ma ta ñam ɗum ɗo moƴƴa ta yaw ɗo haat ɗo ko ɗum ɗon woni hakkunde mon sa yaltini ɗum ɗo ya o ɗaɓɓanama producteur o ɗaɓɓanama ka joie ko ɗum ɗon woni rôle manager mi sikki ka way ko ɗon manager ok sen iwi ɗon manager on en andi hiɗo woodi hiɗa mari producteur walla ka woni produire de hoore ma donc kadi ko min waɗande hoore am d'accord premier album ma on 12 titres on fof ko an waɗani mo hoore ma production ko min jooɗi hoore am waɗani hoore am naati e studio yalti waɗi publication affaire on fof ko an waɗani hoore ma no fof kadi ko min waɗani hoore am bravo mais est ce que hande si mi landike ma premier album ma on ko mbuuɗi jelu waɗɗa fi makko fi o yaltu a wawi lan haalande estimation ko jelu ɗum non laani kay hunde moom piiji ɓuyi ko gollata ko ma mbuuɗi yalta ma muñoɗa yaltina hunde nden way premier album ngal ala mbuuɗi yalti mais a wawata haalde ko jelu wannoɗa frais non frais ngal ala no ɗuuɗi komo tum watama wiide frais no ɗuuɗi sa dartike album non le problème min mi landaki ma natuɗi ɗin inaadi heɓuɗadi mi landima ko ɗi yaltinɗa ko ɗini andonon artiste oɗon woni probléme mum ka ɓuuɗu wala fi mum fo hande ɗon hara kadi ɗon ɓe jaɓata febbonde noon joni noon min mi landaki ma ko jeel heɓuɗa ko mi landima ko yaltinɗa ka pose ma ko ɗuminum ma ko yalti kon no heewi mais woni jelu fi album o no ɗon e wawi bugade aftare kono no heewi bon yaltuɗi andaki la gandinaɗi ɗin kam woltaki fi mum ka parce que sa dardike sawo janni fof ko programmation oui sa dardike fen ɗo programmation ko 30 000 e nder album o programmation on 30 000 e nder 12 song e album o ko jelu wonta c'est l'argent hara san jaguet san ɗum ɗo goɗɗo wata non ɗum ɗon sak joni album on ko Ziguinchor yaltinɗamo walla ko Kundara yanɗa yaltinɗamo waɗa dédicace on walla kon to wanɗa dédicace ma o ɗon kadi gonga wi haalam album on kadi ko Kundara mi lancimo to waɗɗamo dédicace quoi Kundara mi lancimo ɗum kadi ko Bimbi Julde donki mi lancimo Kundara ya Kundara Badiar mi lancimo ɗum ɗon kadi ko saare an kadi ñande en kadi mboɗi concert ko saare an kadi ko jibinoɗa ɗon jamatu ko ɓurtala welde ɗon kadi mais ça été o watno remplir way hewno tef gise fermé walla ɓe wollilan kadi giggol ka wollilan giggol ɓe wollilan kadi komi jibinande maɓɓe kadi ko jeel heɓunoɗa no ɗon kadi mi heɓuno yeru ko Allah hoddiri yomi heɓu ko no ɗon kadi mi heɓuno kadi yeru ko Allah hoddiri yomi heɓu ko ya gise fermé ka way ko jeel heɓunoɗa no degui mi heɓuno ko yeru ko Allah arkisimen ko no artiste yore hoore no kamɓe ɓe jaɓata wolde album maɓɓe koɓe jeli yeeyi non awata wol non mais Zig Boy mene andi a yaltini mbuuɗi a feeri album ma on o yalti ça c'est vrai a waɗi dédicace ma a Kundara ka jibinaɗa yiɗaɗa ɗo ɓe holluma kadi giggol n'est ce pas e ɓorde ɗum heɓde joni ɗa wadde goɗɗi goo mais joni ɗin ɗi wonɗa wadde après ɗo concert ma on mais landaki ma mais ñande concert on ko jeli heɓino ya landiɗa ko album ɗa ko winoɗen kon pour fiance go 30 000 ɗon e wawani calculer ko jel hawre ya a waɗa kadi ko noon wata kadi wata calculade exactement par ce que heɓino tun dal heɓino tun mais c'est bon décourage wakkilo ɗen deuxième album on o ɓuura welde aranon o ɓuura kadi wadde rentabilité arɗon arano ka ko ɗum wonti ko miiji d'accord no moƴƴi donc iwenno kadi arten e Amadou Yombo artiste no neɗɗo men manaɗa hoore ma ko invité jo men hande ko hoore hande ngo yi
nde gayni teddude par ce que ko yimɓe ɗiɗo mi jogii mi neɗɗo gooto bon on fof mi salmini on gooto kala woni e inde mum ne numéro téléphone on ko 78 116 82 38 Yomba naam en wii fi gardien ɓen naam donc taw goɗɗo konki ndaare se wawa mo hendade allo allo way on jarama jantu towne konngol ngol seeɗa allo ok ɓe yahi mi sikki tun haray komi yiyo konngol ngol to konko ɗum ɗo waɗi ɗuma seeɗa Yombo naam en wii fi gardien son sécurité on onon hoore mon waɗa ɓe ronde onon kadi on jaɓali mbuɗɗin ko halde ko jeelu yoɓete la gandi sa wooli kamɓe kadi ɗon kadi ko probléme bon joni iwen ɗon Amadou Yombo naam en iwi Dakar en ari en iwi Guinée en ari Dakar naam Dakar no waɗi changement ji buy fewon ɗo bien sûr no woni no ara nun e no woni no ɓaawo bien sûr Amadou Yombo simi landike ma joni génération naam ni ka worɓe ni ka rewɓe comportement no wonira joni noon e par rapport no woni no ɓaawa ɗo noon ko wata ala sifanade farta goɗɗo konki ndaare sene ɓaymo allo 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 on jarama de awa ko noddoto e inde mon nden Ousmane Diallo on to wonɗa nodde ɗo la Medina woye Ousmane Diallo way rue 27 angle 6 rue 27 angle 6 Medina ok Ousmane Diallo o yehi taw woy comportement ko jeunesse on hono yiɗɗamo fewn ɗo wono comportement jeunesse rewɓen e worɓe ɓe par ce que andi comportement ji no mari façon ko ɗum mi falama landade honɗum yiiɗa par rapport no woni no ara num noon e joni busansi ndi kadi busansa kono saare nden civilise o jama on civilise o non mais est ce que ko saare nden watta yimɓe ɓen sens walla ko yimɓe ɓen sens ta hoore mum ko yimɓe ɓen sens ta hoore mum en plus kadi ko mouvement saare nden kadi addata yimɓe ɓe yo change ok ƴettegoɗo ka ndaren 5 hen tomo allo allo oui on jarama ça va kombo Hammed Diallo on to ɗa nodde ɗum Sacré-Cœur 2 oui Hammed Diallo mi weltima waji on activité voix ma ono wawi towde seeɗa Hammed eyyi towna voix on seeɗa ok bon kanko ɗo yeeyi kanko yeeyi way andi si nama changement pour an est ce que capital ngal pays o no wawi change de yimɓeɓe walla ko yimɓe duwa change de capital ngal joni sa wi ko yimɓe no pays o way noon kono yimɓe wayta hala ko noon wawɗa ala yewtide donc hono ɗum ɗo way aray andi o aduna ko wiyata changement hino e neɗɗo on hino e ɗaɓɓere nde hino dara e hettare sifa honno en min premier on komi innuma komi aso noon komi tappo bâtiment n'est ce pas goɗɗo konki kadi daren se wawi mo heddade allo jarama awa inde nde kadi ɗo toon ko Fodé on to ɗa nodde ɗo ɗum Rebos woy Fodé onno way toon ko jantu nani meɗen muññi onon le toon mere ko somi falne on tagana firumi noddi ɗo clip sonne clip on bo keeɗan sal keeɗan sal awa a hokkimo hombo a hokkimo hombo eyi mo hokkimo DJ Lamzo DJ Yaya Junior ay ko ɓen ɗo mo hokkimo ok merci a jarama on jarama ok ko noon tigi woniri en weltanima kan kadi Fodé depuis ɗo e Rebus walla Dakar to ɓe weltanama way wiɗa comportement on ça fait an hay a wiiɗan ka jaso ka fuso oui andi ka joni noon toujours minnima komi aso komi tappo bâtiment komi fo a faami ka mais donc ɗo yeeyi ha notike ko ya ƴewna ya jolu ka sa ƴewi a joli ko ya civilisé ou bien ko ya waɗu banditisme ou bien non andi haalaji ɗi no woodi ɗiɗi
comportement naam e golle na gotum goddo kadi konki fado mi ara makko allo oui allo on jarama awa ko hombe ko honto noddo ton ko Sadio Ngor no way jantun na ton ko jantun Sadio ko honɗum fewndi ko jantun awa ko koto yomo falɗon yewtude innuɓe allo kono way Sadio ça va allo oui ça va oui ça va nouvelle de yettude Allah boy yaa ngi ci jàmm alhamdulillah sant suñu borom kono fendi ça va yon tigi la seeda hime wonde bege émission on franchement himo foti moƴƴano franchement mi weltanike ma weltanike groupe ma ɓen fof kala añuɗoma kadi fof mi weltanike hiɗuɗoma e añuɗoma an kadi mi weltike kadi noddugol noon ha hen ɗo mi weltike moƴƴano merci beaucoup weltanike ma merci yombo merci ok ko noon tigi woniri woni Sadio wonɗo Ngor kanko noddi ɗo kankadi o weltike asugol ngol e tappugol ngol e comportement habillement neɗɗo wona gotum bien sûr no woodi asoɓe tappa hara ɓe comporti bien sûr no woodi asoɓe tappa hara ɓe comportaki bien sûr no woodi ɓe asata tappata hara ɓe comporti no woodi ɓe asata tappata hara ɓe comportaki ça veut dire komi faala landade e jamanu men ngon joni e jamanu wonno ngu ɓangu ɗo na gotum joni a yiyay sukaɓen no watto yuppatuɓe ɗen jiwɓe no watto sa yino ɓe wattori noon ça veut dire duwaɗo yaade boîte ko watto konko ɗum ɓe watto ɓe yalta ñalorma donc ko on comportement ɗon e ɓawo ɗo par rapport e ɓawo ɗo ɗum ɓay hari ɗum alano ɗum woni landade film goɗɗo kadi bien sûr a jarama ɗon konti jetto gonta allo on jarama ɗon awa ko hombo aɗa ko Mamadou on to nda nodduɗo ɗum miɗo nodda ɗo Guel Tappe oui Mamadou aɗa mari waɗugol félicité émission on quoi merci beaucoup merci on jarama noon kadi on jarama Mamadou enen si jamma alhamdulillah ñu ngi moñ di moytu gis nga nag dama kontaan ci rek toog nii di leen seetaan moo tax ma ne xaaral ma woo leen ñoo la gën a kontaane fuuf man de benn son rek laa bëgg ngeen tegal benn clip bu bees mooy ban ci mooy ban clip la mooy clip Pierre dansage bu bees bi yaa ngi koy may kan Pierre dansage kan nga ko may kan ak kan man de maa ngi koy may sama DJ rek ay DJ Billy Boy oui waaye ñoom DJ Yaya non Billy Boy yoru ko waaye Billy Boy bul ko fi wax ay Billy Boy ban yoru ko mais sama gaañ la non Billy Boy yoru ko baadu Billy Boy bi dekk ri 19 ngay wax ak waa pour 10 gang ñoom laa koy may xam nga non wax ma rek Billy Boy bi dekk 19 ngay wax ri 19 waaw ak Yaya DJ Yaya benn kooku sama gaañ la waaw non ñooñu yoruñu ko gaañ sansel non ñoo ko yor yoruñu ko munuñu tous dara lañu munul ñooñu maa leen mun foofu léeg-léeg ma fi à 10 bi rek moo leen di bëgg ma ne yow li la gënal sax li gënoon si yow nga may ma dédicace nga coupé ñooñu moom jaru nga leen di may Bill Boy waaw baax na léegi nee na waa pour 10 gañ moo leen di bëgg rek d'accord y a pas de problème ñoo ngi kontaan si yéen na leen ko may waaw baax na maa xaar clip bi inchallah waaw voilà ko noon tigi woniri o weltanama kankadi en weltanike Billy Boy kañuma e DJ Yaya e l'homme fort donc ono woniri anani Amadou Yombo nani e comportement on ko honno yirɗamo comportement ji ɓuri sensibiliser sa calcule iwdetaw ko cosaneji men ha hewtiri ni joni ha hewti enen ɗo payɓe joni ɓuri sensi par ce que sa calcule mawɓe men ɓe no mayirno en noon e aduna no woni arde ni non pas aduna o no hunde ngadde non attends ok ça veut dire si mi pose ma question ta toñu aduna ok a wi ko janjang woni kam hiɗan to walla anda to bien sûr a waɗi ɗo duuɓi jeelu waɗi ɗo 2 ans sa yeeyi janjang fewɗo est ce que hara tawi janjang sotti ka wonɗo walla ko ɗon tawata janjang andi ko no sottinta toon non langata non mi tawata janjang sotti voilà mais andi aduna sottani aduna ala wadde fuy an kay ko sa yeeyi joni ayni janjang na janjang woni kam on ayni ko noggo woni kam on ka woni changé de aduna ma bien sûr ka donc a watta toñi aduna ko enen woni changé de innu ko enen woni changé de goɗɗo konki a ƴette mo taw ok allo
allo on jarama jam tan machallah awa kombo alhamdulillah min Hammed orare Hammed eyo way Hammed jam tan woy alhamdulillah tabarakallah machallah mbi ɗumen rapport mbi ñaagono Allah kala ko suuɗi goɗol mum yo Allah newnat ma newo Allah waɗan ɗum jam kadi ne amin amin an wona duwanen ye an kadi Allah waɗan en jam ya Allah waɗan en jam ko fami salmini fof mi juurima ya weltanama Ahmed weltanimama on ne wonde ɗon émission e onon fof jaram Ahmed jarama weltanama voilà woni Ahmed Ali Pulaar wonɗo Sacré Cœur 2 kanko nodduno nane kupim si kanko arti ɗo kadi kanko ɗo weltanama Mamadou Yombo ok donc gonga ma ko jama on ko comportement maɓɓe wayno na aduna ay ka bien sûr donc un point d'accord mais kadi mi d'accord e neediji ɗi no neydi waɗa ɗi noon e joni ça fait deux mais est ce que ko newɓe ɓe woni change de jikkul ne'aɓe walla ko ne'aɓe woni change de jikkuji mum ɗi ndi ko ne'aɓe woni change de donc mawɓe ala hen tor mawɓe ala hen pourquoi mawɓe ala hen pay ko sa jandi seeɗa e yalti sa yalti ko affaire connexion walla affaire vidéo walla n'importe quoi ay ka woɓɓe naada ɓe jande ɓe jangata ɓe wawa fijugo mais est ce que sa naadi ɓiɗɗo ma jande nam o ala jangude ɗe est ce que ɗa duwa mo contrôle de anda simo jangude walla duwa kamo contrôle de non si ɗa duwa mo contrôle de kay sa tawi noon ala jangude on duwaɗa wadde ƴettamo naata métier kan dara asde ko duuɓi jelu duwaɗa mo natde métier ɗon so andi rek so heeɓi wano 20 ans walla so jandida seeɗa rek sa naadimo école hakkil ki ngalda toon a ƴettamo naada nokkugol kan dara si sotta ka oui ok joni noon ɗum ko génération joni kadi no woodi probléme goto wonɗo e wadde hakkude sonnaɓe e moddibo e mumɓe walla moddiboɓe e sonnaɓe bien sûr on no ganduɗa hen ko woni feƴƴude seeɗa ɗum côté ji ɗi fof sonnaɓe no tooña worɓe ɓen kadi no tooña comme honno sifa honno pour honno par ce que ɗo ya welo e nokku goo a welnay taw fof ka voilà ça veut dire non ɗo fitaninga pulaar ɗo welo e nokku goo a welni joni wono par exemple a ƴetti ɓeygu ma addi ko suudu a faami ka mi sikki ko addirɗamo na piggal na hoyre na ko teddungal e teddungal okkireɗa ka e moƴƴere ka voilà ɓen ɗon ko wawi ɓe andi ko ɓe no yiɓiɗe maɓɓe ɓe hokkitiri ka medi ndi e hiɗugol dowgal ngal no tawa e suddi ɗon e gorko ka voilà joni ɗon ko honno falɗa wiide so tawi woni ɓe haaɓi ko gorko tooñi walla ko debbo tooñi walla ko hombo maɓɓe duwa muñade par ce que dewgal no landi dewgal ko fof muñoto fof muñoto debbo muñoto gorko muñoto par ce que dewgal woyngal ala fof muñoto debbo muñoto gorko ɓuura muñade par ce que o calcula goɗɗo noddi allo on jarama allo bon. Allô oui kombo allo ouais ko Moussa oui on jarabo kombo papa ouais ko Moussa ouais Moussa on tonɗa nodde ɗo ɗum ani ni meɗen Algérie ni Algérie eyo Moussa no wayi no ɓe Algérie kaka télé wonɗo e darde walla kaka portable ji mon ay wimi kaka télé wonɗo e darde walla kaka portable ji mon no ka portable ji amen wonda merci beaucoup Moussa ko honno Algérie toon hino ɓutti ɓe ɗon ɓuttinani ɓe ɓuttinani on way alhamdulillah no ɓuttino alhamdulillah awa kono mbuɗɗi no heɓade seeɗa on ala yeggitude mawɓe ɓen ɓaawo way yettude Allah neeɓi ko wiɗon ga walla neeɓiral noon way neeɓi seeɗa no neeɓiral noon awa kono quand même no ɓutti alhamdulillah quand même golle ɗe no heɓade no heɓade seeɗa ka
yettude Allah no. Ok Musa a weltanama ko clip falan ɗon. Meɗen encourage ɗon boy jamen yo wakkilode ko tare rekilo. D'accord rappeur jon rappeur jon ka Zig boy ka. Oui. Ok ko Kundara woni kam on hana. Kundara woni kamen. On to e Kundara. Jamatu no. Ja. Oɗo ko siɗɗo ma tigi. Way. Innuma allo. Allo. Yo wakkilo. Noto. Oui. Diallo Moussa. Way Zig boy, sino boy. Ina jama. Jaman ɗo yettude Allah no Alger. Way nice. Ko wakkila go la fami ka. Ay ka hunde nden ko non de sa yiɗi mom ko ma wakkiloɗa. Wallahi meɗen do meɗen mbawma fami ka. Ko Allah woni goto yo wonu ɓawo men kadi en fo men. Ok frère ji ɗin fof donode siwroma frère ji ɗin fof no wiroma nde encourage kadi aray ko dow salmini gañji ɗin fof Alger salmina kadi grand jomen won jiyano Souleymana Dioum ɓe fof ɓe nani ɓe fof miɗo salmina on fof ara e wurama figope maɗa fof kadi MC Kundara kadi moƴƴa noon ay ka wona naysi Allah jaaɓi. Ok merci beaucoup. Merci yalla nawru golle ɗe yeeso Alger. Amin DJ Boubara on weltanama ɗo moƴƴa noon. Merci beaucoup jarama weltike. Merci ko minen ɓuuri. Ok jarama. Voilà ko ɗon tigi woni Diallo Moussa depuis Alger wonno ko noddi ino salmina Zig boy nena goto mabɓe on oɗo no Amadou Yombo. Naam. Eɗa andi comportement dewgal. Naam. No arde gorko no arde debbo. Bien sûr. Ça veut dire ko côté ji ɗiɗi non. Ouais. Mais an mi faala ya cukkana nokku gotu mum côté debbo on walla côté gorko on ko honno wonda yide erreur mo wonda warma parce que fe on ɗo. Naam. Piiji buyno feƴƴide nder Sénégal walla Dakar. Bien sûr. A faami ka kono goɗɗo naati taw allo. Ok a faami dewle buyno helde ɗo e nder Dakar fewn ɗo ni no wonɗo worɓe buy jooɗiɓe ɗo ɓe ala ƴettere no wonɗo rewɓe bus jooɗiɓe ɗo ɓe ala ƴettere a faami woɓɓe ɓen ɓe ara ɓe wonda e modi maɓɓe seeɗa ɓe abida e modi maɓɓe serta woɓɓen kadi adda ɓeygu mum wonda ɓeygu mum seeɗa doga ɓeygu mum donc selon an ko honɗum yiɗɗa ko waɗi conséquence ha si waɗi piijuno wadde. Voilà ay noon ko ɗum naane siminuma dewgal ko muññalngal weli metti so yimɓe hiɗidiri ɓe duwa nafidirde ay ka ɓe muñño ɓe andita ko Allah waɗi arsikeji maɓɓe ɗin yo jillu ka toujours il faut debbo ko nene men ko sutura men ka mais toujours mi sikki ko sa yi gorko a ƴetti nayo ka mi sikki ko a wawi maîtrise no wawa wondirde ɓen ka ok donc noon sa wawari maîtrise andi kadi ɗon kadi gorko no tawa affaire du wowo ara nettali wolana o ya wolana o wadda ɓe quoi andi déjà donc falɗa wiide ko joguno on watta ɓeyguli mum ɗi nayyi quoi ɓe haɓa walla way andi kono mi tusiri minen worɓe ɓen ɗon minan jogui ɗiɗo ko suudu si hande sa waddi o ɗo goɗɗum a yeeyi a waddi o ɗo goɗɗum ari a wolani o ɗo goɗɗum a wolnari o to ko wolanɗa o ɗo kon est ce que si ɓe fotti ɓe welda walla ɓe wellata mais est ce que jombuɗo ɗiɗo goto debbo kala ina secret hoore mum gorko joganiɗo non no woodi woɗɓe pardon noon de accon hakke no woodi worɓe ɓe anndanɗa hoorema mun ɓe wata jogade hunduko maɓɓe kon voilà très bien mais non andi honno mi faala wiide an fe on ɗo ko accusugoro ɓe wonɗa yalde kono mi jaɓantama ɗon ɗon komin woni avocat défense worɓe ɓen nanode mi haldama de non mi défense e worɓe ɓen gorko so jombi ɗiɗo walla o jombi nayo ay ko ɗon haɗɗen enen julɓe debbo kala an gorko on ɗamari secret mo yewta e makko ko e andata way bien sûr ko gonga walla ko felade donc ko gonga voilà jon noon honto haala kan woni
ko sai woni a wolani adama dum do aye wolani aisatu dum tawata konko wolanda adama sa wolani dum aisatu dum do waddaybe haray ko angor ko ménage très bien mais non tay non ko adama ye wolani aisatu ko wolanda mo ko haray tous donc ay tous haray ko gorko parce que ko an wolani mo ko fejjata hakkude non attends non fatta non to do allo on jarama assalamu alaikum wa alaikum salam awa on jarama inde nanga ganno do ton kebe tal na kebe talibe kebe talibe oui on ton non do Algérie no be Algérie be jantu be non ko jantu on ton zigbo ande mi andi woy sibbe ma do jantu woni ga ko zigbo falda ka fajani ko mi ma ko be di zigbo noto ya kebe zigbo way kebe on way ala no jantu on ton jantu no Grand John Torres fono jam moy jam vraiment mi félicite ma wakilo ko le ma karen ko jukkuda o ko ya wakilo ay sitra ki bawo yalla wallu Allah ni ballo ni modje no kanko ni goto kanko torete kadi DJ Boubacar no salmina mo weltana émission wala labam mi de siwo do ñon billahi merci beaucoup jarama kebe jaram ok weltana manani weltanam ok kono woni toujours ko gorebe weltibe be mawnirabe Zigboy depuis Algérie woni nodde Amadou Yombo nam ça veut dire question mo mi addi on anani ko mi anda sa fami mo ouais a jombi nayo a jetti kongol mango a wolani beyguma gol do kongol a acci mo do a yeyi a wolani beyguma oya kongol gongo bokango wola da o do ngal nam ala faute menan non not rek ala faute mais tay non ko mo adda wolando yeyta o wolani mo ko wolanda mo ko walla ko oto arta o do wolani mo ko wolanda mo ko si gere wadi ara ko mbodi ara ko adi do wolde na adi do woldo on non ko venya wondo e gorko donc andi donc ara ko adi do wolde mais donc ben don kadi sa do wolondiri da do arde ziza normal no hakkunde mabbe anda no do e posumu jodnadu après mo yeddi voilà asubay donc non ko lung addi ko lung addi roben yobe accite très bien parce que on to mi fala arde sa jombi rewbe dido walla tato walla nayo kambe dido be habi ari a woni hakkude mabbe a yewtibe gonga on ça veut dire ko ner mabbe ba mabbe yotta ko a halani be dum ayni anko antoni accu ayni odo ankadi munyo toñi do ngoyndi ko yawre bay ko beyngu mako kanko budon yidde ko non wadi yayi ha woni manifestation hakkude mo hatay ko on do habata o wada ka o duwano kama wadde sa munyaki ko do wodi piji godi munyota ko accu poto ko haka gimbal ka très bien ko burben ko du watta habe accite jettere est ce que dum hale ko fotu gorko donc ko dum wadi simini fo munyoto mo munyaki ho ya ciawa donc hombo duwa munyade ko suddi do voilà donc a wata ngaddu akise mo gorbe ko suddi do duwa munyade andi ko wadi simi nyojiri ene worbe ben suddi do e duwi do c'est pas le même non c'est pas le même kono sala sanko labi jelo didi hatati non na didi hatati kono ko goto wolta naam ko do wotera sala sanko labi tati sala labi tati si tay woni o wadi ayni mo accu o watti ayni mo accu o watti ayni mo accu na bu mo so watti ko teware no kayra ara ko yare fulmu ko yare fulmu ya daba goddo ala ko goddum ko parce que neddo yiddo ma o yidamma si tay woni tun ayni mo accu dum do o ina mi faayo accane la mi acci bien sûr mais si tay woni no mo burma gabari ko no watta tilales dum ko no andi wobbe kadi burnoto non mais mi anta no hunde wota mi anta ma do kadi ko jawi fewndo no jawi association goddo god mi ko mi woni yaltinde dum do hande jama on jento no wodi association wondo jawdo fewndo dandi ko fi hondum association femme non mariée mo mayi be surratamo bien sûr ndum min tigi nani min dum dom mi yi ka wada réunion mum mi kadi ka watta réunion mum bien sûr debbo si tawi woni o jabali jodade dewgal be jeejima be yenima be forsima be jabali a jabali fof be dar be tawi ko salare on bay wadde be yaltini association be mo inde degré be nabaka kala mungu so tigi mai hina nena goto makko na baba goto makko
wona goddo go goto suratamo bien sûr dum no hewti ay ko mi hodi ngoro ba ne be tikelan wana merde ngoro ne no dama be wala mi la on parti donc non voilà le problème ko pour le jama on be anda ben nam be na ko bubo men nani wona ko mi woldi kat do de ko non ko wola ma reño on no wadede rewbe be ala moti men yalla okkorbe yo alla okkorbe yalla okkorbe kadi yobe muñño très bien fo muñño di fami yobe muñño non surtout pas caméra parce que cambe yawata geddude cambe yawata gedde ko tefo fo non ça veut dire andi gorko tefo mom on mimi e bakkito to non mi tawnabe e worbe ben très bien on dit la vérité sa jombi be nguma ida yidimo a jo ilimo kono jokkitantamo andi wobe ko non la honu tafantamo ko da bre problème voilà hunde sa yunti kende ay ko metta may reko ben do mimbi boka tawnabe e worbe ben très bien ko worbe andube ko worbe ko be moni haalde est ce que fami ko andi ko ko wadu débat fi dum do mo be touché mais worbe non mais don no men da worbe non dabbo ma sa hutike mo joddi mo inna mi hutorima hunde kare walla miire et puis dum sa exisa mi hutima exisa ko mi hirima hunde kare ko dum wadi ko exisa très bien non kay ko mi hirima hunde ko dum woni exisa mais mi do hutima dum hay nok ala ka wekki bien sûr mi hirima hunde non dama plein droit mi hirima hunde accu dum kadi ko hadumo carrément ha ndara taw accata na ya pi ko accutu mo ya donc rewben be wattan yila be ala modi be dabba modi be anda fe on do degré do yalde debbo do si o ala do modi so mayi do joni be surata mo le bien sûr lama be tagata jungo e makko ok yayenka zigboy artenge makko parce que ta mengon presse ko anzane wadden joni o gasa zigboy ya joni hiden ka deuxième album ya est-ce que a waɗi date sorti album deuxième album o walla ɓay ɗi gasal taw gollede a waɗal date mum taw no date mum on parani date mum on kadi ƴettaka taw kono noon hino ko laawol hino ko laawol ko ɗum tuma tawide fansiji ɗi hino ko laawol mais cette fois ci ɓayo e album ko kundara yaltinoɗamo ka nene goto maɓe ɓe holluma giggol deuxième album o ɗo ɓay ko Ziguinchor wonɗa ko to yaltintamo walla ko kundara kadi fayin non ko Allah hoddiri o ka ko Allah hoddiri o ko ɗon o yaltata mais réponse on ko ɗon par ce que o yammo mi yaltini kundara on fende komi yaltininaynomo lawanoma wiide komi mijino ko Ziguinchor kana e Allah hoddiri kundara ko ɗum minuma joni ko Allah hoddiri o ko ɗon o yaltata c'est vrai no wawi kadi wonde ara ko Dakar ɗo yaltata ka ya way ko ɗon mais fansɓe ma ɓen ko ange maɓɓe ko honno woni ɗon hiɗon nantinirde ñande o ñande walla ya ɓen e wiide o giɗo ma mettatama ko yata kadi wo ko yata kadi sa yiɗi mo a jokkay kala ko royi hayso koye bulle a ndara hen sa puusay jokka d'accord Zigboy ɗo no Ziguinchor da wat ton concert ji walla ala wat ton concert ji way Ziguinchor mi waɗa ton concert ji seeɗa kono ko concert goto jano Allah hoddirno ko ɓe waɗno toon ɗum kadi ko Allah ukkidirno men ko menen e binet no wonno ko Allah hoddirno toon concert amen o donc onon tugui hoore mon on meeɗa organise de concert Ziguinchor gonga wi haalan mais on meeɗa organise de ɗon on kono ko village ji meɗen organise am ko honɗum haadi organise on Ziguinchor on hunduta yimɓeɓe ronko nadde walla ko honɗum waɗi feƴƴani komi winoma nanen ko dariɓe manki seeɗa dariɓe manki seeɗa pour organisation zottement dariɓe manki seeɗa ko gay si dariɓe heeɓino depuis ko débat hara mi yiyatano wonani wonirno kono ara ɓeydino ɓurtino ɗo seeɗa mais quand même Ziguinchor hiɗa mari toon France yes a mari France Ziguinchor yes yerɓe Allah hoddiri ɓe ok goɗɗo naati wawe mo ƴedde allo allo assalamu aleykum aleykum salam on jarama on jarama awa ko homɓe ka honto noddo toon Moussa Ba on to nda nodde Ziguinchor Moussa Ba no way ko Zigboy falanda yewdude ka innu mo allo Zigboy on lay Diallo Moussa warsude ononu yelde
Seda. No be Ziguinchor. Foye jam. No job jidi no yaade ka. Seda. Ya yalla be du jango. Tigo mi live mo men di way. Rendez-vous. Ya ay ka. No grand jamo MC do mun pondira. Hande rek mi. Ya la salmina mo moƴƴo na seeɗa. Okay. Ya ran salminama onon fansi jidi fof Ziguinchor hay goto accaka. Okay, kada weltanama ɗo. Onon kada weltanama mais fof ko Kundara Badiar City o. Okay. Okay, Moussa Diallo. Oui. Hande si Dj Bouba inni yon organise concert Zigboy en Ziguinchor do way ɗum ka? Ouais, mais pourquoi pas de organisons? Et quand nous allons organiser? Non, non, inshallah, mais nous quoi? Nous allons ne. Gasi après on de salle début. Oh. Inshallah, nani. Ok, merci. Ok, merci beaucoup. On Moussa Diallo depuis Ziguinchor, France ka Zigboy, ante France il nodde hein. Ok, Ziguinchor. No woton artiste be gobbe go yimaybe love comme walla ko yimobe mama ya pola wonto walla ko antu wonto Guinée en jo manda hore mako artiste jo yimo woton. Yes, parce que artiste ben no heewi ton. Artiste ben no heewi ton andi wo gonga e wona menen artiste be go. Wobbe men hara dal no wadi compliqué sedaka dal. A falte dabdude wobbe contact. Oui. Kono tawa wobbe hara ko nabi hore mun don hara no buruma. Kono ganga wasa andi hore ma anga heƴay ko anduda a hawri don. Naam. Ya Ziguinchor me marathon artiste be no heewi ton de ngalalla. Nantube inde quoi, nantube inde disons. No, nantube inde be woni haysino ton woni me wotondirani aw. Ok. Haysino ton woni me wotondirani me andindirani aw. Donc on ala watton soirée Guinée, on ala watton concert Guinée. No, soirée woni gonga wi halan soirée mi duda yaade soirée. Mais nana rumeur mum no wadde walla exactement mi nana rumeur soirée no wada ton. Mais pourquoi pas artiste? Un artiste comme ma anani soirée no wadde awata yaade andindira jama parce que parfois ko yaltu gongol watta ha public go ngandama jonno boddi ko gonga sindi janda ndi shuudoto. Mais no wata wonide artiste do ya jandu ko il faut yalta yimbe be ngandama ko no hatta yalta melan suda ange mabbe. Ya don kadi mo be e programme mo be e falemu. Oui. Andara no wodi wobbe kono woniri ton ara wobbe ko présento go souvent e jamao. Wodi wobbe ton kadi hara wobbe kadi no occupe suudi fitu haaju mum e sotu. Ça veut dire min siminani hala ma kan an côté ma sago ma ko ya suudo wa mboddi ha nyande inde yalti gollo dem timmi si yimbe yama quoi. Exactement afami wana fiidu non kadi to ngoni min on live fa ngom buri jokkude dal. Live fa ngoni kono depuis law wana giba joni sa wana harako towni tinagol. Giba law wonno ko soirée hakila wonno bokane mun dal gibam tipi Sénégal gawo soirée wonno hakile nangani. Mais artiste sa woni yimo ayni soirée hakil ma nangali tan sa yimi sonji madi ko din tegete ka soirée haray comment on peut dire ça? Dandi mi neban ko wi mami ko mo be e faale mu ka ay min ko rappel de non dal kana no way wonirde kala ko wadi da concert mi yahay kono ko affaire soirée woni mi bazaki. Affaire soirée woni mi bazaki. Mais Zigboy do mi watte kondam dani do sibirata ma konan parce que est-ce que ka soirée parce que soirée si nama ko musique mo artiste jon yey studio moƴƴini ko on ƴette tege ka chaîne musique yimɓe ɓe ngamaka n'est-ce pas jonon rappeur ɓen siko rap concert waɗa a yahay mais soirée a yata te pourtant an sonji ma ɗin ɗi yimanɗa hoore ma ɗin ko ɗin tegete ka soirée pourquoi pas? Andi ɓe ɗeɓi ɗo fof ko sutura. Fof ko sutura an dal si ɓe yiyete ko si concert tegama a yaha ƴawa ɓe yiya ko Zigboy ni si feƴƴi ɗon hande kadi bon. No wona ɗum hande slam fala mi yahay soirée ko wona hono mon minuma gibalaw mi basaki soirée dal mi live fangon ko affaire musique on affaire concert ɓurlan nangude ko ɓernde ɓurma nangude ko ɓernde wona affaire soirée on ɓuuri basade ko ɓernde mais attention mi yettuma hunde kadi conseil ay soirée parfois waɗugo playback
soirée no wawma jonde rentabilité concert donc anduɓe ɓen noon komi woni wolde kon hino andi artiste jo parfois hiɗa yaha e soirée hara mo heewi a faami public on no heewi ɓe taga somma ara ƴetta mike darɗa andi ala yimude ɓe ko playback wonda wadde son on naata e ɓerɗe yimɓe ɓe wela ɓe ha fiima wela ɓe donc janggo si innama kaarijo wannoɗo playback nde ñanɗa mo wadde concert noggo saabu on son mo tegunɗa ɗon waɗa saabu ha ɓe a est ce que anda ɗum mi tegama question hande ko hiɗuɗa hunde wo ko nde neeɓi wadde toon wo haysino welama est ce que sa noddaka est ce que a wawa yaade non donc kadi non a wata yaade ka noddaka par ce que si goɗɗum fusi toon ara toñi hoorema donc kadi ko gonga oɗum ɓeyta ka ñobbu guru makum koko heƴata Zig Boy ok sikki tum tammen on ngo neɓata hara waɗi kuule komi woni e lantaɗo dernier walla question ji men ɗi hara gaynori Zig Boy ko école français waɗɗa walla ko ɓurano waɗɗa français mi waɗi mi muutoyaki alqur'an on kadi mi waɗi mi muutoyaki ok Zig Boy jombi walla jombani Zig Boy o jombani taw Zig Boy jombani taw ok goɗɗo noddita o allo on jarama alhamdulillah ko hombo Abdoulaye allo jantung Abdoulaye honno d'accord on to wonɗa nodde ɗo guel tappe woy Abdoulaye no ɗa jenti télé on ina mene wonɗa heɗade joni ko télé on aɗa wiyte télé on seeɗa Abdoulaye émission no foti maɗano mais merci beaucoup kono ɗuytu télé on Abdoulaye ɗuytu télé on mais nani on ok donc ko musidɓe kono mi woɗan taw noon toujours so tawi woni ɗe yewde so noddi ɓayara meɗen faala yewdi si portable mo on soni tun ɗuyte téléphone télévision on par ce que min innali on ɗanni ɓayara ɗo renti image ɗi mais ɗuyte télévision on ha volume on lanna fes heɗo ɗon men ka téléphone kono so inni on hetto télévision heɗɗon téléphone on wawata yadde en famodirta donc en samini on goto kala inde mum e yettode mum e ka wonti to fof vraiment meɗe weltani on Zig Boy wiɗa jombal taw non mi jombani taw on sa mi yiɗa jombude no sayde Allah hoddiri o mi jombay mais hoddirago Allah tawta e miijo ma an no ɗa wawi hiɗude har Allah hoddirani ɗum noon miɗa haaɓi mais honde sa miijiɗa si Allah hoddiri non si Allah hoddiri noddi allo ok si Allah hoddiri hay joni la miiji jombugol ok mayka question ji ɗi ananda hoore ma ko ɗiɗo mi fermirta e émission on hakkude menen ɗo Zig Boy Guinée jo pullo ko honɗum ɓurtama welde e ñamete pullo Fouta falo goɗɗo noddita o dara sen hemtomo allo on jarama allo no weldami ɗon artiste non ɓuuri on ɗum na ɓe darde ɗon guel tappe Diallo d'accord Mali mi jeeya awa so weltana ɗon jiɗe ɓuura fof noon merci beaucoup weltana ɗum moƴƴa noon ɓe hiro ɗon jiye ɗum gora on faamo ɓe hiro on fof noon Jama TV fof ina hiira ina weltana kala sigo horela weltanimi moƴƴa émission moom ɓe weli no foti moƴƴani merci beaucoup remi firma amen ko paytindina Abdoulahi minete anɗum gel tappe ok ɗiɗi on kala hiira on kadi en ɗo fof lanɗo tawiɗe jam ok voilà hiira ɗum moƴƴa merci beaucoup Paykoun Guinée ko Paykoun Guinée wiyde ok weltanama ok ko ɗon woni no wiye Paykoun Guinée o weltanama ok Zig Boy minni ko honɗum wella ɓurma welde e ñameteji Pullo Fouta walla binema ñameteji Guinée en ɓen ñameteji Guinée jiɗi hay fof so ala ko ɓurtala mettude
fus kala la ko no ma welde no nyamiti ginon kala ka dudala mi nyama ko woni ko mi nyamata ko nyamatu walo hono ni nyamatu walo ngara dal forme dal hara ko pasongo ngalal hara ko pasongo ko no to mi nyamata mais ko eddi ko fop no wele no ko eddi ko fop no wela parce que mi wana ko sare mu jeade ko village non mais bu andi ka village jeeda mais ka village no wodi nyamete ma préféré ça veut dire nyamete jidi fo a nyamay mais hay no woto nyamete ma préféré bona da hore ma dida fo tegama hino en plateau hida wawi de ko dum do mi nyamata dum do no dum don kan mi subata yari ko Allah yari ko mi faala o ko do mi memata mi nyamete jandi mi subata ka nyamete mi subata mi kum pullo. Ok, mi weltike Zigboy joni ala langandi wandi ko mengol ko do woni hadde yitoden e Amadou après aten waydiren mo be wayno yombo naam anani ko mi haali fi sonna ben ko oui non mais an hono jahinimmi worbe kadi be ala be nguben ça veut dire be jombi be serta be jotti do kambe kadi tabe api tunge worbe be jomba kabe parce que no wodi kadi worbe sali be jombude wombe do ben kadi ko honno be des défi mabbe non andi wana ande dewgal ko yata walla jombugol no tawa e décision e ko décision molnaɗo parce que jombugol naynugo ko jogal walla naynugo ko ni sa yiɗi ɗo goɗɗo on heɗidiri on jettidiri toujours on doit nafidirde ka so on serti walla Allah ƴettiti goɗɗo no goɗɗo kadi yara nokku goo ka ko ɗum waɗi wa mais joni no worɓe andi joni ɓe applique rewɓe mo jaɓar joɗade dewgal sama ɓe suratama voilà joni no mo jaɓal noon jombitude kañum kadi no andi ko duwaɗo jombude a jombi ɓeyguma on serti walla o feƴƴini a jottike a saltike jombude on ɗon kadi kon ɗum watte ɗon kadi andi toujours nane gayni ko état on woni o wotude fi ɗum ɗon ka toujours ɗon kadi ko enen jama o mobilise to mais an non jaɓa yeggitu jama o an hoorema aso hala ko hoorema ko honno wiiɗa ɗum hala ko hoore an ko min ko yo jombu mais so maayi o jombani so maayi o jombani andu kadi ko Allah woni ha jaare ka non Amadou Yombo ko worɓe ngo wolen ɗo 100% no wodi worɓe saliɓe jombude comme no wodi worɓe attends andi débat on ko an faalamo bonnude a faami rewɓe ɓe sali jombede là je suis d'accord ɓe ƴetti engagement kala debbo hande kadi mo jomba kadi o tawi o sali hina angal heɓude ko jomba ɗum so Allah ƴettimo nder ɗum ɓe suratamo mais no wodi worɓe kañ kadi saliɓe kus jombude joni noon mais pourquoi on ɗo mission kadi mbaɗanma maɓɓe goɗɗo ko gifade daren sen ƴetta mo allo on jarama DJ Bus nam ko faadi ko deji mon ton ɗonge jaam alhamdulillah ko homɓe ko ɓe Ousmane Timbo giɗo an on ko ɗum fewndi ɗa e jaam alhamdulillah la hiro wa Diama TV fop merci beaucoup Ousmane mo be ndego mi yettore mum be ko wawi torde wawi joɗade ndara Diama TV merci beaucoup Ousmane la hiro ɗo Zig boy oui allo Ziga non to Zig allo frère ça va oui ça va on way ko fandi yettude Allah on pitade quand même mais on pitade be ton seeɗa mais vraiment félicitations non wakkila ko bon courage ok ala problème yalla moƴƴi quoi yalla moƴƴinange en fof men ene yaltuɓe ɓen fof ok frère ok fof goto vraiment kay mo do wakkilade merci beaucoup non ko noon ko seeɗa ñoko e binta maayo ouais ay DJ Bus oui Ousmane vraiment émission mo no foti quoi wallahi merci mi weltike Bouy vraiment on jarama Bouy émission Bouy feti ok jarama mi faala ɗo vidéo Rika quoi Rika ouais ok mo hombo ok mo Billy Boy non mais grand Ousmane oui musique non na Billy Boy 19 ka Billy Boy goto non grand non koko munul dara way on yiɗo nge Billy Boy ɗo ngokka Billy Boy musique yes ko pay ko ngamen quoi e hombo kadi Kamzo Mali Wora Baba Jeme Babel Soirée ala ko ɓeɗe woni ko mokkani Billy Boy no si tawno hara jaɓayno a ittayno Billy Boy o ngokkalam min
eyone ittu bilboyo inna joni mi itti bilboyo mi watti jije buba kambe mi hokki joni olon ɗiɗo fof ala probléme kono do kanko ittetake non kanko kay mum kanko topon non ida mettammi ok ala problème ok Ousmane mi weltike nani vraiment merci beaucoup merci beaucoup ko non tigi woni ko ni kadi yarata iden nder Jama TV enen e Djidje Bouba émission la Guinée ke invité on Amadou Yombo Telimile deuxième invité de Marie Zigboy jodi do Giganjor cibinande Kundaka Amadou Yombo nam anonu mi fala nam tegere mo jeddon bo be jetti be wade rewbe on nam be wat dum e worbe kadi très bien parce que no wordo worbe berda hore ma no sali jombule few hibe mari moyen be sali few be sali few bayno be sali kambe kadi be watta dum ko kambe déjà buri ka bonnu de rewbe ko aw gasi yo goddo kadi jette musiki tunko denne appel long allo ala ko jantung idon e jam yetude Allah on awa ko hombe indene ko honto nodo ton Mamadou Lamarana Diallo Mamadou Lamarana Diallo Bentali Mamadou Lamarana awa ala to yetu dalla way Mamadou Lamarana awa ala ngaye Allah ba ma ko na émission la merci beaucoup mi weltike ala fala na ala fala awa ok Mamadou Lamarana o kiti joni en haldi dum ka wat dum kan kadi ka be wat dum ok joni mi fala ya salming fans jidin weldi ma be wawe walindirde tango men o gasi tout d'abord taw salmini Nene Diallo Nene Diallo wongo salmini hajjabiro donc ayto ta ko koy salmini hajjabiro woni hombo dewa a préciser koy salmini hajjabiro dewa salmini gidwa Nene Gotan Ijet Diallo te Pikambaya ndum salminimo Sirabay salminimo Jaaja Yombo Halimatu Diallo ndum salminimo Nene Goto be am fop fansi be am fop na ciara goto salmini Alaji depuis Telimile salmini Ijatu dole na ciar mo hay nokko ay ka salmini familom Gido e Gagno salmini na ciara goto voilà weltani ke DJ Bouba weltani ke momi fotti don weltani ke DJ Dion kadi ok wel me ciara goto toujours adna do yo wallindire mo be heba ko humo kasiku kadi bindo tare ngole kasiku DJ Bouba émission kasiku kadi wana robe go fala ka jettede kono sigo sa konki si damanga uddite ka tapule voilà weltani ke ma normal weltani ke famille Kambaya fo me ciara goto oui d'accord nam ok joni ko non tigi woniri en salmini jama men on fof nawo mawo goto kala ko woni ko dum monni be salminama haray enen e Amadou Yombo ko haado wonde e haadude émission men on termini Zigboy salmin fans ji din wayndire jonne be rande kadi prochaine émission goddo go enen e Zigboy fans ji fo mi salmini be ande sa nani artiste ko yimbe be parce que ande sa yida yima aybu jentotobe aybu amobe aybu nataybe be foma be mi salmini be ala mo mi acci d'accord mi salmini kadi yaltube membe mo kala ko wontiri yalla be dum jam mo kala ko wontiri ma men kadi yalla hinnobe yafo akabe aljanna mojo Allahumma amin dum wata torade fansi jidin kundara kadi salminama jodno no wodi ko faala andi no wodi ka wadana lando wala lindo akapela sedani jamo nana dana ma den andi ko urki be woni nande war don akapela men nana ko gigonna bilan ko mon jemma hayni wali ke mi dano ta ko jemma baby bantu gite mandaru gidoma wudo fi mada baby gigonna bilan ko mon jemma hayni wali ke mi dano ta ko jemma baby bantu gite mandaru gidoma wudo fi mada ben wawatalo yukude debbo wonoma debbo laba bende hele debbo laba jiko joko antu mi hiri he ko tumborobe baby wala nan fale ma baby ko sapida won so day baby hala nan ko fala da kon baby
Ya aron salbinama Jama TV. Mais ono Zigboy. Ya. Andi mi hondu ngaldi dimmi. Yes. Ko histoire tu wonda yimde do. Mais histoire ji din a jabata recognize. Sa yeyani baby bantu gitema de ndara ko jemma wala nabde kama. C'est parce que problème no hakude mo. Ouais. Mais problème on a jabata wonde ko an wonde on problème wala ko gore ma wonde. On do ko bonde on problème on mo yumuda do joni. No andi. Buna bar problème ji. Non na fu. Ay antiro hore ma wana problème ji ma di bi halta. Non. Yes. No zig. Alo mi fala. Yeah. Baby bantu gitema de ndara lang. Ko sabu ma nabilan ka mon jemma ko giggol ka. Yes. Mais honnu wadi ha baby yaada ka babbe jemma. Onon ki bande gitema ko lo ndara ma ko honnu waddi o. Lodo kali ko waddi gal ko wadi. Donc jama on comprendre ka. Donc sigi mo mari problème kanko baby mako. OK joni sig mi weltani kema. Vraiment ko teddugal ma kadi Djidje Bouba wada e anniversaire mo le 8 octobre. Émission la Guinée ke o mo de wan do haray ka mi wadi ma invité inchallah. Les be jetti salon mi yetto ma mais non date mom ko le 8 inchallah le 8 octobre. Teddugal kadi fans be wonbe darde Jama TV be fofu. Be fop be teddugal be ka wontiri. Haray ko teddugal ma me wadi ma invité ara ka wonda o kadi ko ya préparo ara mi torani kama album moƴƴo keso yalto o jara kadi ɓura o ya jarnoɗo aranu donc musidɓe wonɓe darde Jama TV enen e Djidje Bouba émission la guileke ɗo e cité ensemble mi salmini on goto kala inde mum nden e yettore mum nden on siccatalan on haɓatala min kadi mi siccata mi haɓata karma ko Mamadou mi salminima depuis telimile mina do bye ciao ha lawol goddo go merci wa mini donko jonnal boni awa sudu ko fadi wo yo gerto hebu tunka jora bay ko dongal ne mi hebi ko mi wolata mi hebi ko mi pankata kono emba mi do we mi hande nebata wonta ande mi yi ko be watta hande hari bawo do dum ko ande jombugol jonnita tubugol murtangol no nyawlagol luttira ma yennugol mawɓe ma hirsugol modi mum ma lancugol cuuɗi ɗi hari ɓawo ɗo ɗum